Oh, pre. Kapre. Gusto ka na, pre? Birthday sa Matambabay. So, for today's video guys, dami din sa Matambabay. Si Paring Edgar, request kusinero. Anniversary. Anniversary ron, pre? Anniversary. Request sila kusinero. Unsa na, pre? Kanang sa dagong kaldero, pre. Unsa na, pre? Munggos na pre, oh. Munggos? Daw? Ita. Dali pre, kini pre. Munggos. Ubus ka na, pre, pikas. Tabang. Ano? Lungag. So, guys, lungag si Paring Edgar. Lungag ta. Diri mi sa balay ni ano? Nato. Dugo. Ni Michelle. Ay, mga followers siya to. Hello. Yan, mga followers. Yan. Ito, followers siya to ni. Nakatago. O sana siya, kaning panghalo sa pancet. Are karne namo. Napay karne o guys. Kakaon kita ni ron guys. Di ay ba ko ano? Oh, napay. Bungon. Lang ka guys. Maliit na bungon. Wala, di ba nagbungon pre? Aba di na bungon. Marang mana. Marang din. Aduh ni. Marang. Okay, kidaraw atong followers number 1 supporters. Kumansi. Oh, you guys. Namo to, ulam to kanina. Wala siya balik pa. Nada ano manok yung yuyo. Manok. Kasama manok. So, mga kusinira diri gi-request gini sa may-ari ng bahay oh. Kay ano daw ni? Anniversary. Ano pre? Wedding anniversary pre? Di oy. Taka ra mo ka. Unsa day? Anniversary ba? Ay, anniversary. Ayaw, wedding pista ron. Pista. Dili pista, anniversary. Gani. Wedding anniversary sa pista. Karo pansit. No, pansit. Sus, ang daming pansit, guys. Yan. Pila kilo na? Tulo? Upat gang. Dagan puro dagan. Bugas man mo oh, bugas mo pag. Yeah, may bugas. Yan. Ito pang sahog sa ano to? Kiyata. Sa ano? Kaya kay video tanto tagan sa baratan mo. Dere may bye. Miya man mo. Uli sa amin. So guys, dalawa na lang kami ni Paring Edgar. Uli daw sila pre, di susuluhon tanig mukbang pre. Pre, suluhon tanig mukbang. Kay uli man sila. Kita kaon na ni ron. Kaya pre. Ha? Kaya. Lahi ka, ako bahala na. Bungbahan talag kaon. Sulod ni musbusa. Ida, sulupin ako diri pre. Ako'y bahala na pre, na sulupin. Aga kata-kata ro. Oo. Karon lang ako balag buyok na ron. Ikaw kira kapantalon ka. Okay. Sagot ko yan. Yan. Nagsaing kami guys, saing. Sabi ka.